Il-biċċerija pubblika saret l-ewwel entità f'pajjiżna li qed tħaddem sistema innovattiva li biha tanalizza il-konsum tal-elettriku u tal-emissjonijiet skont l-hekk imsejjaħ Greenhouse Protocol. Dan il-monitoraġġ fil-biċċerija qed isir mill-kumpanija Clear VUE Business. Il-Greenhouse Gas Protocol jinkludi standards, linja gwida u għodda intiżi biex jgħinu l-gvernijiet u n-negozji ikkejlu il-konsum tagħhom tal-enerġija u anke l-emissjonijiet ta' gassijiet li qed jikkawżaw it-tibdil fil-klima. Id-direttur tas-servizzi tal-enerġija ta' din il-kumpanija, Dan Smith, spjega li l-biċċerija pubblika tuża sew ir-riżorsi tal-enerġija u din is-sistema hija waħda fundamentali. So it's really good to have the opportunity to work with the public abattoir to put the Clearview system in here, and it will without a doubt show some good benefits for them in terms of consumption, in terms of carbon and in terms of cost as well, so they're going to benefit in all of those three departments.